بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نخيصة هب درس تموك أنا فتح المعين أبو لبت إخشول درس زسان كاكاحية شلغي هدينغو قامتابية شلغي بيتسون باقال نخيصة صلولوغو نخيصة تبسف درسي صانا كاراتا بوغين ابون اوتسبيسو كاكاحول چياسه جوابابي چوغون تيزه كاراتا بوغين ابون اي اوچره دالدا كاكاحول بوغوننيت اوتسبيسو كاكاحول چياسه جوابابي چوغون تيزه كاراتا بوغين ابون هدينغو نخيتسا صانا كاكاحياخيگي هدينغو قاماتابياخيگي جوابابي خيولو قران صلواتنني هب قران صلي قوتون كيزابيلين ابون ذكرو باچونواتنني هب ذكرو باچين قوتون كيزابيلين نبون دعاء بول باتنانی دعاء بوگی قطعن کذابیلین ابون ای چذابیلین ابون هدینگو نخیت صانا جماع بولو چیاسگی هدینگو حاجت اوبلو چیاسگی کاک بالو چیاسگی جن سهت اوبزبیزعن کاکاحیاخیگی قامت هبیاخیگی جواب بیز کراتا بوگی نبون هدینگو نخیت صانا دو کاکاحیگی قامت هبیگی جندا دعولو چیاس كاكاحولو چياس ابورا رعب زر خير ابيز سنت بوگين ابون هدينغو قامت ابولو چياس ابورا رعب زر خير ابيز سنت بوگين ابون دوب حي على تزخ خطون اي حي على الصلاه خوخي حي على الفلاح خوخي وس ابورا رعب ابيلرين ابون عينك كرو چياس وس أبيلن أبون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أبون هني نخيتسا إعانة طالبين أبو لبت إخلدا دوبا خدوسا جيب خالبو جيب هني نخيتسا بيسون تلين دوب أشهد أن محمد رسول الله أبون كاكا حولو چياسكي أبو رميخاك يدينغو قامت أبو لو چياسكي أبو رميخاك دوب كيشدا وباچا بيخ الحق أخوخ خالبو جو إعانة طالبين أبو لبت إخلدا شانواني أبو لبت إخلدا بوگلا شوچو گونگی جن در عر مخخ کاکا حولو چیاس یگی قامت ابولو چیاس اشهد ان محمد رسول الله ابون ابول رعر مخخ جنس ابورو چی شوچو گونگی هدینان مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ابون سینگی جنس جندرگو کیابگو ودیاب کلیشالدا اوباچکابون جنس کیابگو ودیاب کلیشالدا اوباچکابون جنس کیابگو برالدگه باقون شوچو گونگین ابون خالبو گوهب شانوانی ابولت اخالد جانب هسول بیرال بیتس فیزگی چیلا هدینگو هسول بیرازدا اونتیگی خوینه چیلا کیدنگی إلا صحادوبجي نخيتسات صلانا دوب روحالي كاكيخ دوب الصلاة خير من النوم أبون أبو رميخ كاكا حلوشياس دوسكي جواب أبيلين أبون صدقت وبررت أبون كيغونوخاش الدرس الأخير الدقي نخيتس أبونا قامت أبولوشياس قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أبونخا دوسكي جواب أبيلين أبون أقامها الله وأدامها وجعلني من صالح أهلها أبون هب أبيلين لنابون هلاسا خادوبجي زين الدين تقالبوغو جند الله غور حياس وسنة لكل من مؤذن ومقيم وسامعهما هدينغو سنة بوغيلا شواسي اي كاكا حولوچوك اغو قامت حولوچوك هب كاكا حولوچياسو خينه كروچوك هب قامت حولوچياسو خينه كروچوك هذه السنة بوغيلا ان يصلي ويسلم على نبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغهما أي بعد فراغ كل منهما إن طال فصل بينهما دو كاكا حولو چياسگي دو قامت حولو چياسگي هدينغو هلقيازو خو عنكرو چياسگي سنة بوگلا جنسا اورگست صلاة بيت ازگي هدينغو اورگست صلى الله عليه وسلم سلام بيت ازگي جيو هب كاكا حيال دساگي هب قامت حبيال دساگي وات اخون خدوسن اي كاكا حيالداگي قامت حبيالداگي هرقب خلاتب زمان آنانيك يالداگو خدو اورگست صلى الله عليه وسلم صلاة سلام بيت إزي سنة بوگيلا دو قامت بولو چياسگي كاكا حولو چياسگي هزو خينك كارو چياسگي هب كاكا حون خدوگي هدينگو قامت هبون خدوگي اما قامت حبيالداگي كاكا حيالداگو هرقب خلات زمان آناناني هما خاك سنة بوگيلا كاكا حيالدا خدوگي
hedingo qamatabialda khadubgi gov kakahulechiaski hedingo qamatabulechiaski hezu khayne karochiaski awaragaste sallallahu alayhi wa sallam aste salam bit ize as-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya rasulallah abun nekhetsa hebit ule badinan wa illa fayakfi lahuma du'aun wahidun amma kakahiyalda urqobgi qamatabialda urqobgi khalatab zaman inchogon srazu go qamatabule bugunanani hemakhakh heb qamatabiakhegi heb kakahiyakhegi qamatabun khadub so du'a biakhayabulil ay so nukhakh awaragaste sallallahu alayhi wa sallam aste salat salam bit ananani hemakhakh hayabulil ay kakahun khadub srazu qamatabule bugunani qamatabun khadub awaragaste sallallahu alayhi wa sallam aste salat salam bit ananani hayabulin abun qalbugo zainuddin etsajin Allah gur hayas du'a hayabulil ثم يقول كل منهم رافعا يديه اللهم رب هذه الدعوة أي الأذان والإقامة إلى آخره تنجي غدنان أورغست صلى الله عليه وسلم است صلاة بيت خدوب أغل نخيت رسال شعات أبيل أي كاكا حلوشي أسبوك قامت أبولوشي أسبوك هب كاكا حلوشي أسبوك عينك كروشي أسبوك هب قامت أبولوشي أسبوك عينك كروشي أسبوك هز أبيل غدنان أورغست sallallahu alayhi wa sallam aste kakahun khadubgi qamatabun khadubgi salatki bitun khadub jinsa jindirgo qiyabgo korge burkhun abilillah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati ya betaran Allah hab ahyakul betaran shumunugev hab ahy shibin abunani hebgi zainuddin etsa bayan abulebugo jinda Allah gur hayas heb ahy bugela qamatabigi kakahi hab qamatabiyakhulgi hab kakahiyakhulgi betaran shunugo betaran Allah heb du'a yakhul أخير الدشز عن أبو لبوغو زين الدين التاجين دا الله قر حياس تتمته التامة والصلاة القائمة هب كاكاحن خدو أبو لب دعايا شلط أباي أخير بوغين أبون قال بوغو زين الدين التاجين دا الله قر حياس نخيت سابو نخا غب دعا كاكاحن خدو أورغست هدينغو قامت هبون خدو أورغست صلاة بيت خدو اللهم رب هذه الدعوة أبون أبيلين أبون أخير الدشزان أخير زين الدين التاجين بيان هبول بوغو جند الله gur hayas at-tammati was-salati al-qa'imati heb kakahigi qamatabigi jib obarab sundasat obarabin abunani ayjib saq salamatab abun heb obarab abura joyake yana tut alibin abulebt ekhalda bayan hobul bugo heb kakahigi qamatabigi jib saq salamatab jinde janib jargalki unqutabi hurqore khayalda sajib saq salamatabin abun bayan hobul bugo yana tut alibin abulebt ekhalda was-salatil qa'imati hedingo ya betaran Allah mun betaran shunuge jib dahana khabaza khmuge kakakhu betaran shungi munuge ati muhammadanil wasilata wal fadilata wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta dutsa betaran Allah muhammad awaragas sallallahu alayhi wa sallam se wasilat ki hedingo khirake geke wasilat shibin abunanani heb kolla neke hab saat zainuddin etsa bayan habize bugeb aljanal da jani bugeb so daraja kolile bishun ad'anab daraja kolile heb bishun ad'anab daraja dutsa muhammad awaragas sallallahu alayhi wa sallam se qebet eran Allah hedingo muhammad awaragas sallallahu alayhi wa sallam se dutsa khirake geke hedingo bet eran Allah dutsa he muhammad awaragas sallallahu alayhi wa sallam se qe jib bet sarab maqamgi dutsa he muhammad awaragas sallallahu alayhi wa sallam se qot yabura bihib qelin abun quran al dajanib bismillahir rahmanir rahim ana tut alibin abulet ekhal dajib khalibugeb asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda abun dutsa quran al janib awaragas sehib qelin abun heb ayat al janib qot ibaburab heb bet sarab maqam dutsa muhammad awaragas sallallahu alayhi wa sallam se qila dob she sunat abugebin abunanani awaragas kaka harame khaki hedingo qamat abura mekhaki salat bit ize shegoreki muslimit sabit sarab hadis buk ina khirloin qalbugo i'ana tut alibin abulebt ekhalda nojoda ra'aro mekhak kaka hulachi nojotsa abin abulbugo awaragas sallallahu alayhi wa sallamas he kaka hulachi as abura ra'abin nojots abil singi kaka hun khadub nojotsa jinde salat bit in abulbugo awaragas sallallahu alayhi wa sallamas shiuchu gonigila
jinde sonuhak salat bitun Allah'ski heste hellakun ansko salat bitulila ay jinde avaragas abulugo sallallahu aleyhi ve sellemas jinde şuçu gonigi so salat bitun Allah seb salat bit yaldakun heste ansko salat bitulila esmuna çurulila heste gurhulila çünkü nojotsagi harein abulugo avaragas sallallahu aleyhi ve sellemas Allah ste hareil nojotsa jinde vasila qenabun he vasilagi bugün abulugo avaragas sallallahu aleyhi ve sellemas aljan alda bu gel sot adanab daraja bu gele hep daraja gi aljan alda jani bu geb hep reqollarilla Allah sulazza deredesan solagase gorunani avaragas sallallahu aleyhi ve sellemas abulugo jindir khul bu gele dun hep adanab daraja aljana khushol tevlagasasan dunuk enin abun dir khul gi bugün abulugo avaragas sallallahu aleyhi ve sellemas şuçu gonigi Allah jindi hep vasila aburab adanab daraja aljanal dajani bu geb hep qein harun Allah stejindi qein harun şuçu gonigin abulugo avaragas sallallahu aleyhi ve sellemas jindir şafaat hevçiyase şezeg bugün abun ekiolo hep dua bizegi hep avaragas sallallahu aleyhi ve sellemas salat salam bit izegi kakahun khadubgi qamat habun khadubgi sunata bugila wal wasilatu hiya a'la darajatin fil jannati nekhet sabuna dutsa beteran Allah Muhammad avaragas wasilat qeinabun he wasilat abu rabjo bugün abun qalbugo zainuddin etsajind Allah gur hayas aljanal da jani buge bishunt adanab daraja bugil he wasilat abu rabjo he aljanal da jani buge bishunt adanab daraja dutsa beteran Allah Muhammad avaragas qein abura ma'na bugil dukhul wal maqamul mahmudu maqamush shafaati fi fasl al qada'i yawm al qiyamati nekhet sabuna hedin godob du'ayal da jani wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu abun anji hagab jani buge dutsa avaragas sallallahu aleyhi ve sellem seqe betsara maqam abu rabjo shijin abunanini he betsara maqam bugin abun qale bugo zainuddin etsa jind Allah gur hayas avaragas sallallahu aleyhi ve sellemas shafaat komek habiyakhu maqam bugil heb do qiyamat sev qoyak adama zolqob hukma bulab zamanayak avaragas sallallahu aleyhi ve sellem seqolab shafaat habiyakhu maqam geleb he shafaat habiyakhu maqam dutsa Muhammad avaragas sallallahu aleyhi ve sellem seqi abu rab çünkü mana bugila dob ve ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu abu rab ve yusannu an yaqula ba'da adanil maghribi Allahumma hadha iqbalu leylika ve idbaru naharika ve aswatu duatika faghfirli hedingo sunata bugün abun qalbugo zainuddin etsajind Allah gur hayas marqachu kak ahnu khadub dob neketsa haf saat bit sarab avaragas sallallahu aleyhi ve sellem salat salam gibit un khadub dua gi habun illa sa khadub abize sunata bugila Allahumma hadha iqbalu leylika ya beteran Allah habugila hab zaman bugila dur sodabat arab zaman ve idbaru naharika hedingo hab zaman bugo beteran Allah dur qoyak muqbarab zaman ve aswatu duatika adamal kakte ahulel ay kaka ahule chazu halqal derugel hal faghfirli du sadir munahal churi abun heb dua bize marqachu kak ahanqa sunata bugin abun qalbugo zainuddin etsa jind Allah gur hayas i'anatu talibin abulebt ekhalda qalbugo hedingo sunata bugela Allahumma hadha iqbalu naharika ve idbaru leylika abun akhiral deşezan ay ve aswatu duatika faghfirli beteran Allah hab zaman bugo dur qo baç arab zaman hedingo hab zaman bugo beteran Allah dur sordoyak muğban arab zaman abun ruhalli kak ahnu khadubgi habize sunata bugün abun qalbugo i'anatu talibin abulebt ekhalda Allah nehe tawfiq yagi ilmalda reqon amal habize helda nakrikine nekesa habdar sanib tela asiyab darshida nekesa Allah subhanahu kaka hiyakhugi qamat habiyakhugi obaz abize walhamdulillahi rabbil alamin.